Wena wethu. Bayede. Bayede. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV. Namhlanje bafowethu nginoMageba sila kwakhetha umthandayo. Mageba sila mfowethu kwenzakalana namhlanje la. Sibingelela uZulu kamalandela ukulandela inkomo zamadoda siwasikuzile ekhaya wasikuzwa phansi nabaphezulu. Sibingelela amakhosi akithi la eNingizimu Afrika yonkana njoba sazi ukuthi isilo sakhothama. Sithema sikhothama satshalwa. Sithema sesitshalwa kwaba khona ke uqhubeka ngokwe process yesendlunkulu. So ke namhlanje ke njoba silapha nje sihamba nensizwa ewumlapho wendabuko uma ngithi nje inyanga okuyiyona ke siyiphelekezelayo njengamanje njoba nazi ukuthi ke namhla siyolanda ingonyama yesizwe silaphana ke la bebeke khona sasikhona futhi sishaya iconvo sasikhona siviliyela njengamabutho akaZulu. So ke namhlanje ke size lapha siyithiphelezela insizwa ukuthi ke iphethe namathanga ayo ezokhalisa uZulu wonkana ezokhalisa lapha esigodleni kwakhetha umthandayo. Njoba silapha ke sikholela lokho nje mfethu ukuthi simphelekezele ngoba insizwa lena engasiyo la yala kwaZulu. Insizwa le ePushipstein. So kubalekile ukuthi mayiza ngapha nami makuthiwa ngePushipstein ngiyoyicela ukuthi ngiphelekezele ngoba iyona yangakhola. So ingakho ke njoba silapha nje khona nongizwe umlando mfoko kamchunu khona noDlamini omzimba ukhalimali khona nezinye insizwa nje ke zikhona kuzosuka basuka lapha nje sizohamba ke sesiyongena ngaphakathi sizonithembisa ukuthi njenge-Select Africa TV sizokwazi ukuthi masibuye neinformation sinikeze yona ngoba vele i-Select Africa TV imelele yona eNingizimu Afrika ukunikeza abantu izindaba ezenzakalayo la eNingizimu Afrika. Mageba mfowethu siyabonga futhi kuhle kakhulu. Engathi akuzugcina lapha ingathi ziningi kakhulu inhlelo ezikhona emasiphuma la kakhetha umthandayo. Ngathi sithi qaphu ngakuloko. Uzokhumbula ukuthi iqhawe kithi kunensizwa esihlonipha kakhulu uMgiliji. Iyadume kakhulu njengamanje njengoba nje kutshalwa isilo ekwazi ukuqoqa amabutho anda due circumstances ebesibhekana naso kuyisho kusho njalo ngesilungu isimo besibhekane naso sani se-COVID-19 noma sikase COVID. So ke lena ke yenza ukuthi ke manje ke yenzani na yenza ukuthi amabutho agcine angasazi noma fanele eze noma engesi. So kwagcina ukuthi ke abantu ke bavele benze njani umdidilo amabutho wakwazi ukwamela yabo ukuthi cha mbambutho wonke wahlangana eliwalindi uZulu la kuyosuka khona bese siyolanda inyama. So konke lokho ukuba liqhawe kwakhe nokuphansi komthetho wengcindizi kahulumeni okhona umthetho obekiwe kwe-COVID-19 but kodwa wakwazi ukupopha out wathi no this is supposed to be done because this is our king. So ke yilo ngakho ke mfowethu ke namhlanje masuqeda ke lapha nje kwakhetha so bese sihamba ke siya kaMgiliji futhi nakhona uMgiliji phela futhi siyithuthi bathulele ku-Select Africa TV ukuthi kwenzakalani. Njengoba sechazile uMageba kusekuningi bafowethu oyesiza nakho sikhona la kakhetha umthandayo sizongena ngaphakathi emasiqeda lapho siya kaMgiliji bafowethu. Ngicela nihleze nibukele nilindele okuhle kodwa siyabonga.
ukuthi sithule kancane samukela ubaba uMgilija sothi 5 4 3 2 1 surprise nantoke imoto yakho baba uMgilija sikunika yona uthola kubaba hayi imoto yakho baba sakuzwe ukishoda ngetransport nantoke imoto yakho nantoke iveni lakho baba nawuphe wabo ayengala uMgilija ayengala yancane lokhu yakho le lokhu wahamba ishintsha kube segameni lakho imoto ayikweleti paid up nansi imoto yakho nje siyakupha nje mahhala ngifuna bafaka ngiyibuka Mgilija so ungaphayi kwemfoko ngamalo uhlale sawuze Siyabonga mthomgilija